ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Shisnam hadim makahima milim kala yo USM Bapura kador barat milim mentakisngi kala pen itho pat ba USM longs im kahima milim upa im aina manix im shiki clear no senchar kathan milim bat kumju ru yakirang bashnong kathan sor shalong yakani ka jingalang ban pen itho im la penlong hador bar hor rai milim kemudian hayo milim rim hagijing don long uba preston ten song kumukong san beruba penyai sing im kumusumur kongsan lor kiwepan. Hading kajing keran lamphak nus ketri karat milim menteri Karluki bat bot pat sekajing pen itho USM longs im do usyong kono shikipat ba bat kinong khots ngobha kibla poi hakani ka jaka. Lapin pupin piang ya kani kasngi kade na kajing shimbin tashit ram ki khna school ki bedan haka than milim bakin thop ki khna school ka pomlom higher secondary school karam krishna mission school kajing tresh lam sonar ki nong milim bat kajing phawa nu akbar sinteng nong dhar. Ngobha shibun e bahagian putra bor Pakai bagi jingbu jongi ya kecil sah jing mau jong lima pateng la pateng dak abang pli yu mau kamlong kecil ku ya ki kun ki haja jong lima lem para kuwi Bat usia buat sejarah buat Himalayan bat sim purabat sim acting dari baar pulai bat lanjut ini haka arbo terik benai baar arajar ar pulai bat tidak kita dari san murki bayar kontes Henry kayak kebetulan ada kalau baboro kirim yo tangsi budro Henry baro apapun kalian saya payah mainan menesim dengan sebenarnya cinta hati kebacam ini kapal dunia Muslim ainam ko Muslim bapura jong ka imam lim tahar de kapon ni khat terbang na kalian karai Muslim bakacing ai sana ye iro lai haka khai kare banai balai arajar arlai nado batai kapon la ya ka kamagajam Henry hasil siap ni cakap itu sim kali kaman non koloi Henry non ni kita apa betul betul ter mentalacan sistem ladap kali kecil long sim becoki. Tapi ni kapal ni kat ya karan beliau i negeri negeri kita perawi jongi baik nai cengai sobhai ya i payung ayam meneksi. Manda sa sunjung dino sinsar sinong melim Population pun mentang ini ki nosensiar sinong Martin Taxi Association ke Malaya Sabana mentajal impayam. Haknya kebuat Hadir kecing syakir rimba ke election process ke tungka hima pelin ak arajarnyo. Bar la suhu bahkan kuki riti kita sur ki melakukan kubur apa juga nikah. Ladan kampan penitu sampai ba dan ikut ki hajar hima. Dengan sobat aku boleh terpang yang ke office jom hima kemelala berdukre ikresi bernomsi berjob nak tak dikekam. Te ngadengkan
Islam bat shwa ban kemau kartu kat ni kejinya nanti hakin Islam bat khamtam ni history jong kan Imam Malim ko mengintip habis bagai Imam Shlom kelayu no ya atli ki hima dan lapia no haus nam khat raspa sanulai ya ki Imam Malim bat Imam Khadim kalau long siem ni kong do hakin Imam Malim de baim Hajar Singsim, but Hima Khadim di Padim Sip Singsim, but Kumta Terharu Kini Bawanta. But apa kan Imam Malim ngintip badan hadu sahur ki menteri bakra bar anu ki basan. But apa jom kaik ke Imam Malim hidan kum bakha santli kira apa ringkam ko ngintip ko kerihoi Balai tadi kira hani porilo hani pengintip komunika lilo kasih. Te pada jokan Imam Malim paro kawe dan kumba si hajar raispa lulusan di Krishna. Te ngalakan ong ba napaden kisan pusau tadi kiit kihima kabaka HTC kapet nta lada belonging skillship kisanaship ki wahanada kiwe ki lapan orang bagi hima melihat keladi hima kau hepa kapur sensyam kejongkan badan hadu syajar raispa lulusan Krishna bat kawan hima khairin berkiwe-kiwe bat kadika kamu shisha bat kaba hadu kata-kata bat sensyam ladakin jaka area lakalom nadu nasol kapson bat syarusha temribuai syarusha tiesyapo temmarwet But kalau kaya kaba donna baksana hakapate bawanta bangintip bagai Imam Malim kanangyen benpene pensa ekariti dustur sensyat kata baru di segi bawanta. Kumengira isu naga jingkran ba titos mene ba mention stem hadin ladat pendat ekariktion scheme la yo ekasana naga district council mention stem But nakamta kasana jukira bashno niki sodama niki ringdo aban la shim sanaka Imam Malim. Tegaya tantar kunta hagawin kesensya kada. Te nakamta kanika rai Malim. Nakamta karai Malim kebalong ka waina karai po Imam kabaju long kariti kedustun pa yusim Bela syajir banwan banpin itu hangni pora bat kiwewe dicakan. Te nakalian cuma aso banpin pau kejing sokemen yang kawangan yo ini kala banyan shimta banpin itu siem yo siem bapura wa arpulai jo Imam Malim. Barkani kan sa haga trup sa kemau haga general jingya denti jong ketika jing terekam juga council berkahima. Berkenyak naswa berkemau yang jingya terekam apa Imam Malim hausnam arja khatra berkemau kubur kalau siam iba HS Shila lapan scam yana tu kubur berlongku advisor juga Imam Malim. Berkawin nak kampa kabangan sakhi pakai haga jing long acting CM jadi Pak IM aina membentar CM pura kawai nak kamba kaba kerja beliau berkali kasih kali mentip kali halal kata motor balik mau punta haga senem arja kapra kami kini kerjanya kerja habdeng kini beri masa apa motor bagi kasih ini Bakal berlong ia kesolkar dan hak penting rakam dia kata. Berlai ia kejingi unsna, berlai kejingi misal, hak penting rakam. Kalau dan kejing penbuat dan bubun kilian pada bubun kikenbuan pada berwek no, ekni kecakan, sikiwe pan kecakan. Te lagi pai ia kejingi enti hatu kebor bagi solkar limba kejingi syekya dan identitas ia mementar. Isor mestun kumcerman joka nika komiti kawapai eka nika puri bulan he layak nakale sonka panshimti ban wenno eka tika motor
Regulator kecingnya kun nanti nanti wat berboy anu ayen bisa nanti dikibikin pun. Makin mau kalau acting CM IPM aina or house nem aja kapla terter aja kapla nila syak soman haka minority commission apa dari bar anda nila le bermikmat ke argumen ke kejadiannya hanta nabaro alian kedun kalau bang sakhi hanta banda kini kibai pak kijat dulu kipen pau hanta bakat kum ka agreement kan kedai spa satu sam pedeng ke municipal bar scheme ke mamle by dan kecingnya kut bandan kini kibai berhak bansa untuk kejaga kibatrai apa ke municipal wood kiban penkuat berlek ke sanitation di pergi yang kini ke agreement bagi sorkar jela kamlong trai yang kini kejaga bar kumno kata sorkar jela dalapan wen ini beliau. Jadi hakum kan ikapor, bagi sahab pasien kawan hak sensia kadar ko himam lin. Bagi yang kejinglok ramba, jomli acting CM untuk kapor. Belasib yang kalain kat kedorba, nasuman ay kublai ini kianut kibasanru, kimentri untuk kapor. Belasib yang kalain, banyak kan ikalun kot jaga, hantai ko tem yo bolong. 19 non sorry. But they kadi kasinjang bakahima melim limba kajilam tu paim menteri but baro kinong edan ta bala IT atau SNAP ini cakap syaka sorkar bala lontrai ta berkeladan hop banwen yakini gibreo nanti nambo temyo bolong bakani lagi diwe kasinjang kaba kahima melim klasif klaim tir berkunjung bangidan yang leader ke state komisar presiden kiba pun kila berkenok Henry kikam kiba khrau kiba sakkan mau pateng de hakini kiraba kiba kidan mentan de nakalian cuma masoban kerpau jika play kiba kerpang ya ka komiti ya ka dorbar kiba away oh jinglam tu paim aina paim berpura mentan bainang la berdeteng yang dijia nanti hada sensia kada khamtam benpek benkmi ya keet kahima harukom kebadai awak ni sutu aga sensia kada ngimla benbun ngimla bensubar ya baro lengan nasi bentu le kebadai nama bapile kebadai ladadan kano karyaku ngasoba kata kadong kebiang aga sensia kada wat namshim bapile eno kakam bersubha eno reshim yang kini kam kum siem kumi berbisar hok bersensyar hok berlek kepada ngayen akan ngapor nakalian joka sorkar ban ai kajing kerku kerok kajing kitbok kituyang gaba kerpang ya isim badon burong jomi bat kumju ya ki barok ki bakrau ki batri kibiya tray rengkat kibalong ru kakti kerdiang kakti gamon jong upaim jongi ban syakri ban tertelun ya kakam jong kahima melim barakawi kadai kasin kabadengkong yana bangin puai hakibakum kini dicek program namar kagelong kabakam kerbang bat kalong ru kabak syong pun kaba syong lei kaba dojumon hadu kata kawai kebangayan nakalian ke sorkar kembali keren kirurang bah menek hamtamnya UCN coba ke HDC upaya don bentah bahabat ni hadin bang yesyong meeting om duna ya kadarsin ban ya keren ya kate kejaka kepala dona peden ka kerlum ke keram ban kata kade kawangi om kayu maulong kaba ha katu kapor mendai kaderu ke kuata jong ka Shillong municipal board ha kaba ka agreement habren jong sim melim bat kumju bat ka Shillong municipal board ka
kadang don haru mentah. Balik lipoi ke jingkren ngasukwa bandong lebih kalomba kadon kata kacingnya kiu syaka yingli syaka ying sao wat haka bakadu bi kakenlum kakenlam kapapun lagi kis kadon hante ya po iyo molong kaba ngatrai baro kipai bak jom kecela ngile i kumba kalau lapi om na kalian ke sorka lapi om na kalian ke diskausil lapi om na kalian juga sejuk kiram asnom pakai idon kecing kiri kecing skokia ya kate kecanga tenrei ko mamahong ya pi ngi na ke sorka ngi kwa ban penpau hakmat jong kan dorbar hak cingelam jong upain bedon burom upa mentah pada waktu kapur udah dari tangku akting sihir pi kan dorbar imam meli Malaysia jamu nilala banyak saing dia agreement mentah dan ars nentam bak agreement kalong hapden jong ka Shillong Municipal Board bak kumju ka Urban Affairs Department rengkat bakah Imam Lim Barokoi kabangakwa ban ya pi ngilajan koy atat syak pakut kai kabangikwa kalon bangin beautify tege jaga ginsna kawai na kijaka yo jakahan kiban itna kiban isongkun kiban bit kiban biang bak kabanung kongan kajing mentoy kanam kaburom kadei ya kahimam lim barokawi tekata kabangakwa bandong pi kam nam kaburom jo kahimam lim kan yaine pateng la pateng hapo jong ka sorkar jela hapo jong ka district council nasngo burom bahdi bakadorbar jong kahimam lim kilarai kalapoy sasya kami jong kaki HDC karena kalian jong kiru kila confirm kila pensken dari halor jong katakan nongrim bangilala ban long kumne kong bangilong mentah satang katu kadipor pin sayoi ya kajingkela hakate kejata kabenta kabakar kabidon na kanekapor kalong na kabenta bangin ay kajingkerpu kajingkerdok ya hita mai nam thi koi kadanga akapor mengalong amelin kong ada jar lain ban ngalong di sini kong ada jar sau kumnur ongno kasim mimate nakli long si and this council time office council company to akapor chulong la long si and Maria show manto suki de nasko plumar ke sembuh berkat kadau kolong namar bahaka tu kapol nanyo tu yepi namju kampuli koi ya karupom prekam kata ka six chidel lagi kata ka hima lagi ka kam jokisdong kau ngakren ya kani yepi ki kena school kam tamne kan apa namarkat panang start kataginan klep ya ketenrai kata ngau ngibi kamtam ne kajuk kemongta anengala ban paskul di kun syabar juga jelang hendak kiwan pai syala kajong kesnong katau le shalom syala kajong kejelang i kubakim kuasu wat ban keren ka tilajong keren padi keren ya kata keriti dustur kalian pak dia keren dia katakan diam kurkom lani karkom senshan hang dia pok megla kabang amul berong yang piang dia kolong kenal tangkawai ladang ikwa ban yaine kacet benriu ladang ikwa ban yaine kajela megla ngihap ban penklain nadu kador barsno hadu kador barhima nangis kem apden juga kadon bar raifu bat kumju kador bar diskause
berkabakadu an boy siapa assembly dekata dari kebetulan kam hadu kata-kata nama dari klan ya une upaya bah termawa kan boy kapor bagi bagai kerah ublay ulah kerku kerbang ya kecela kejongi bah ngan yai berkenal ya pingin dari berklet juro krau ubau blay nong bu nong tau ulah say kerbang na kajat penriu kejongi ke pompoi berkat berkata kalong Reverend JJ Korsoi. Dari une orang bah obayo ijnai ubisna ya kanika 16. Ilong puni ko magilong menta. Idon kani kaklip mat kabamenta ban ai ke jingkur ku kurdo iyai be im ai nam de namai jong uniu riu krau jong kajat pengliu don pak kibre ke baten yo me kini kibre lagi bapi pimpet bah akan juk ke social media kendam ni serkai bah lagi ong ni ya kajat pengliu kenmau hai lagi swaban ong ya datang ngidai ban tip swab ya kasus ngiwanai kahima melihin kawan nai ulai lendo uwan nai datang rayu ulung silong udewe atrai kata dari betul kami bangin tim dengan tentu bahan kong ai lagi yo masuk ong ijat riu tak sentur katai kita nai berong tim dekata ni kebesar hei ke bapa hei di kon sama tham dam tulor ke jadi yo syah dalam maklah horgit hordang aku abad ong yebi ngim dei ban syah dalam maklah uyau bei ke kaulang ke mawah ngim dei ban klen nang nong iwan bat syanu bilai Tingim dai batklet ya kene ko mga OMP. Ngada kerpacur ya kedor bar jo kahimam le. Hapo jo kacingalam. Jo ibaim bai jo ibaim aina. Ilendo tonang penfan. Ya kini gi Banginan penpau susu syaka pertek. Haka cingnang, haka cingstart kaba menta kong Pisasyar kumba ong usihat mena kumba siajar lais pak telintam Krishna Lada kini kisiajar lais pak telintam Krishna Bila bat penklaim yang pengilapan ong ka village administration Kahimam lim kanang kiyo Ka district council kanang kiyo bat kumjuru kajela joni kanang kiu arket kata dari ke kubuat ka bang aku pan ong yepi ngina kalian ke surga ia don rengkat bat pi ke diskause bat pi ki hima warna ye ki ahad ki bat nang perskem susu lada danguna pendap penjanai pendak Nagadang orang pingin lah banget yang dulu crowd jong kasih sudah. Di subjek baru lahir atau kasih sudah. Dengan hada kasih sudah ru pengiui, baka bor kai kter. Jong kajat penriu jongi hadu unong yalang senong kan. Ngan itu ibi ka amendment jong kasih sudah. Kabang agreement scam, akhirnya kita teliti benar. Penelawan ke surga kabat termai hadari. Kinsa approve, kinsa pas santai parlimen. Bagi lihat kiri patik. Banyak penklaim susu yang subjek. Jom ki diskonsel berolai tadi.
hamil po kecela mereka cuci. Pengagremen skem anda ke amendment teman ngin nang kam klan susu hakir kontre kam terjam. Ki subjek ru ngilanang IT susu. Kita don ki subjek ki bengi IT susu siapa discoursel. Habang om siapa discoursel kabamul. Naka discoursel kapoi siapa hima. But naki hima kapoi tu siya kisnom sekitar. Kadi keletihan kejongi rengkat ngin trailang na kalian coba state government jongi. Ban penklaim ya ka discoursel. Ban penklaim ya kawai pakawai kahima. Hapo ka jurisdiction jom ka HDC ban penklaim ya berkontre kam kinokma. Hapo ka jurisdiction council ban penklaim ya berkontre kam kidoloy. Hapo ka Jati Hills Autonomous District Council kenamba ka jela jomi kan kiu arte kenamba ki kun giti jom ajopi ki paten jogi banapa kinyo bandi ya kata wai bat kapitame kabeng om giti ya ka liu jom ulung sulong bahkan wenlut ya ke jingpang ya ke jingsitong ya kata kakur kata lembang jom ka bapang batiang basiang jom ulung sulong rengkat bat kilai sulong di nanggalin cunga hendak sebuah keren mo ba kumbang ni ba tentang pertai sosial media kalaya tentang gila buan gilaan jinyalan bakla tentang keladon mo ka dapinang dan penonkan hoi kemudian keladon ka advantage maka disadvantages di kumban su hendak dan susah hendak nama kumbang itip hiba bersinti berlong naki leilong siap nani berlong kum isiap nyihapan perkata naik ketenrai kebangiwan nama berlong rahimah melir ngidai kan kita lain po kiba la berlong siap po rahimah melir kawe gede po melir kawe gede po lakwa kawe gede po mulai tentang padan kiba jalan baklan ba tentang nama di jaisir kila berlong siap haranu rahimah kikun jongan jemla along siam ko kahimang len de persari jongan balang along siam kikun jongan de no we jan kikun jongan kumbalong mentak de jan nyong sli ngam kwa ban penkelah dia mahabur ban nama apa katkum tentang dilabur la dinong kibayam bakla ini tentang dia habur ya aja sana dale de kata himpa kalong tanma bale sisir senti yang kam siap ngimdei ban senti ngimdei dikun jadi persa kibarwan buat pensim ini ka kam ko kartang kejongi hantam habai de bukan yang korban lem kunta kapatalan narong sedang baru kumong menyihapan tip haulan kayau ben nama ban shop rumah kalau ke jingma ke bakra hantam dengan ini hasil yang juni kepada tip pur kepada tip ha baru ke burung yang di long ini man ini baru yang di long pur long jai kiba ini nanti terlong jom kur bat kiwe di nakalian tengah dia kuah nadap pakai cingkemen bakra beliau ban di dalam mentalan tapi hoi kehimam melim kalong sisa payah berbubun badak tang dari cingken ko nangi nantai hoi waktu trikam waktu trainan mentang bawah tada
Syakaran kanu apa pihak nakajong kalenti apa pihak pemdai insyaallah. Nakalian dulu hari ini ke samsnam sitai nilai umno bagi dia jangan berkisnong kita teng hati tu kipuar dengan susang syirti kumaking siya teng ya kehimam melim nakalian dorbar snong kiwan kita apa por lagi tu kecingnya ya kayak kata kesana hadir kata pun kim itu ikan lau thalah ban kumpulan hari ini senang pemerintah baik tenang nakalian juri rupiah kumdu pembedahan pada dorbar snong nomor bapak tipi pada dorbar snong ketika seti kebanyakan jangan dikejar penerima berjongi kan di dorbar snong terai kami kebigi jungi dilawan teluk dari mendia sisi tenaga yang jongan hari di Papua ngabesim di Papua dengan ada yang jika kerdo tentang yang bikin rampas nong di balai don lah di Papua penjajah nanti yang senang tertawa bagi penghimi habadan dulu kecingnya naga yang jongi ini don lah rengkat dikentang yawai syua bagan syong tinggal kubleru i payung logres ibolong istiam bareng jong imanin ibalai don lah di Papua kecing don jongi pensengan ya koi balak hilapoi lakam sukan mulai kecing don jongi terham isongkun di saya sisi ngai perlu kecing don ko berdoa ya rakyat dia makin pindian kalau pindian sini hoi ini trailan berkat badan penuh kacia besar maka yang juga ini ini adalah senda-senda jadi